Moletlo o ne o tsenetswe ke ditlhogo tsa diprofense tsa Mpumalanga, Northern Cape le Limpopo. Bone ba leboga tiro jaaka ditlhogo tsa diprofense tseno morago ga dingwaga di le dintsi le sepodisi. Mongwe wa bone Thobeka Josie a re o ithutile go le gontsi mo dingwageng tse fetileng. What I've also learned and gathered from this wonderful organization, I also want to blow it back to the community. I want to be there for our community, to lift the South African police flag high, because this is the organization that really groomed me and exposed me to so many things. I've learned so many things. Go ya ka tlhogo ya diHawks Godfrey Lebeya go dirisiwa dintlhakaelo tse di seng bonolo fa go thapiwa ditlhogo tsa diprofense ke tona wa maphodisa. Dikontraka tsa baeteledipele ba bantšhwa di tlile go simolola ka kgwedi ya Pherekgong. The term of the current incumbents is ending on the 31st of December. That is tomorrow, which happens to be a Saturday. So the incoming designates will assume office on the 1st of January 2023. Bangwe ba badiri ba peleng ba setheo sa DPCI le bone ba kitikilwe. Ke Katlego Nyweni wa dikgang tsa SABC Polokwane.